Чаваши бушлыгыне суйлавичен шутлы кунзем юлжеш кандидатсем халықпа тел болузем ергелеші хайзен программизмбе балаштарашы, идузіне хуралашы. Хыне еверлі пухузем кажал шенелі ердеші район ердежі булас, регион ердежі булас тегензіне халықпа тел болмашқын теп суйлав комиссии пүлімзем ойырна. Либерал-демократсен партийын хастары Константин Степанов халлехе халықпа тіл булмазар интернетпа телевидениере агитацибек ширлахать булзан, үтті кандидатсем хаваспах тірлі район хулара бурунаган зембе курны жашы. Раши патриотчесен партийын хастары Сергей Матвеев суйлава худшунаган зембе хойын тавандыры хенже, ишле ереділ булжы. Район пуховен хальхи депутатжа шобах шакторықшын яваплы. Сергей Петрович ялхалықне хойын ешебе балаштаржы. Кунда волдырышны бе физкультуруба сывлыха жиреплетмелі комплекс туна, тавралыха хотлалатна. Халі шене иши ажабыжалап тігі худагаймала. Малалла вырынды администрацибе тажа ішлесе шыв дата газыйды візене татсабамалла. Чавашин бушлыхен дивешне вғытлық пұрнышлаган Олег Николаев вара электроаппарат заводенже ішлеген шамрықсенбе дәл бұлжы. Республикари производство адалановен водыр процентже шыбақ візенжен келет. Ишлеген шамрықсем, палах візем, хазине пурниша тупны жинзем темеге юра, чамба да віземінде спорт берге, пурниша мілі ерге лес берге, политика берге, тада үтті пурниша булаган пулымзем берге пиди тимлен калажу пульжы баян перен візембе. Шагынбек тілбузе малы да пулмала, шагынбек калажура тірлі енлі шуғысыне жураса візене пурниша кірсе бұрса, небір палах хамыр пурниша хавартара хылмашарма бұлдары бар. Чавашин бушлыхы булмашкан хойын кандидатурине дыратна Олег Николаев шамрыксене хавхаландармалы, районзене адаландармалы майземберге галашры. Шамрык кадрзене республика ешне явыштарас тәллевлі булныне білдерджі. Пенсионерзен партиенчен пушлых пулма кандидатурине дыратна Николай Степанов вара, суйлаву менхи программибе комсомольскинжи бурунаганзене балаштарджы. Ун жухужебе регионды финанспа экономикалар удырывне тәплін сүтсе явза, шене ергебе жиреплетмелі. Чималданах халыға мінгерліне балартмалла. Шыв, шулзем, социаллы жүртсем тада үттеде. Район пухывен депутат жызембе кашни жул мін думалыне бұқсадухны болыттым дері. Тіл бұлыва бұғынны зене пәчек концерт парнелері. Коммунистин партийын хастары Александр Андреевта халықпа тіл бұлны жоқ шағидузенех шеклет. Нумай бұлмасвал красноармейский әлік тада шырбюдыры хенже бұрынаган зембе курзагалашна. Халі вара хойын суйлаву мен хиштабынже ворша жизен бірлежевебе тіл бұлжы. Шулдалық пұшламышынже ежінна сакуна балырца, сасылавра жіндерзен вадызене ытларақ тимлік тума бұлдарныне галары. Сымахран, чываш автотрансперлежеве шенеренешлеттерзе ярзан, эш ветераны зембе ворша ажизене тюлевзірех турттармамай бұр. Чывашин галарым вали Алексей Енейкин, Ирина Ромадова, Дарья Баскарек, Вадим Владимиров, Михаил Солин.